ukuthi esikhathini esiningi sikungayazi izizathu zokuthi umuntu akhiphe leso statement asuke esikhipha, kodwa engikwaziyo nengingakufakaza nokubonakalayo phambi kwami ukuthi sinabadlali esibathenge ku-Maritzburg United, sinabadlali esibathenge ku-Bloemfontein Celtics, sinabadlali esibathenge ku-SuperSport, sinabadlali engicabanga ukuthi u-90% weqembu lethu kuba abadlali esibathola lapho wonke amanye amaqembu ethola khona. Engingakusho nje ukuthi mhlawumbe okusizayo ukuthi njengamanje sesithenga lokho sicabanga ukuthi kuzosisiza kuphela, singathengi lokungezisiza. Angikholwa ukuthi ingoba kuukuthi thina sithenga kuphi, ngoba mawungase ufuna ukusebenza ukuthi sithenga eSouth America, mhlawumbe nathi sizothi nawe uthenge eGhana, ube sewuba kuphi kumehluko lapho. But iqiniso ukuthi lokho sikufuna ocabanga ukuthi kuzokwenza umehluko eqenjini lakho, ikona okufanele ukuthi ukujabulele.